Mu bakinnyi 30 bari bahatanye umwe wenyine niwe waje kwegukana igihembo cya Ballon d'Or. Abo benshi twari tubitegereje tubihanze amaso ngo turebe ese ni Rafinha, ese ni Lamine Yamal cyangwa ni Ousmane Dembele wahabwaga amahirwe menshi kurusha abandi. Gusa iki si cyo gihembo cyonyine cyari gihari kuko hari n'ibindi bihembo bitandukanye. Hari igihembo cy'umutoza mwiza, igihembo cy'ikipe nziza, igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi, umukinnyi mutoya, igihembo kandi cy'umuzamu mwiza n'ibindi bihembo bigiye bitandukanye. Gusa abenshi tuba duhanze amaso igihembo nyamukuru aricyo Ballon d'Or. Ballon d'Or ni igihembo gitangwa na France Football Magazines, kigatangirwa mu Bufaransa, by'umwihariko kigatangirwa mu nyubako ya Théâtre du Châtelet. Iki gihembo kiba gitegerejwe na benshi ku isi, by'umwihariko abakunzi b'umupira w'amaguru, ariko iyo bigeze ku bakunzi b'abanyaburayi by'umwihariko ndetse na Amerika y'Epfo biba akarusho kubera yuko aribo bazi guconga umupira kurusha abandi bose. Gusa mu mugoroba watambutse nibwo yari hategerejwe yuko iki gikombe cyangwa iki gihembo gitangwa, hagatangwa n'imidari, gusa benshi byagenze uko batabicekaga. Nyamara abahanga twari twamaze kubona iyo byerekeza, twamaze kubona uri bugitware. Ngwaye ikaze ku isi y'ubucukumbuzi, ngwaye ikaze ku muyoboro mugari w'ibyegeranyo ndetse n'amakuru agezweho mu Rwanda hano kuri Iwacu Topic. Ibuka gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, wibuke gufungura akazogera kugira ngo ntihakagire amakuru agucika. Ngira ngo niba ukurikira Iwacu Topic umunsi ku wundi wabonye amakuru twari twarabahaye mbere. Twari twarabahaye amakuru y'abakinnyi 30 bazahatanira Ballon d'Or. Gusa murabizi iba igomba kwegukanwa n'umuntu umwe wenyine. Umuntu umwe rukumbi ugomba kwitwara neza agahiga abandi. Gusa mu bakinnyi 30 mu mugoroba watambutse nibwo berekanye kuva ku 11 kugera ku 30. Abantu basigarana amatsiko y'abasigaye 10 ba mbere, gusa nibo bazi 10 ba mbere tubumva. Nibwo 10 ba mbere bahise babashyira hanze. 10 ba mbere bagaragaraga yuko ku mwanya wa 10 hari Gianluigi Donnarumma, ku mwanya wa 9 akaza Mo Salah cyangwa Mohamed Salah, ku mwanya wa 8 akaza Nuno Mendes, ku mwanya wa 7 akaza Kylian Mbappe, ku mwanya wa 6 akaza Cole Palmer, ku mwanya wa 5 akaza Achraf Hakimi, ku mwanya wa 4 hakaza Vitinha, ku mwanya wa 3 Rafinha, umwanya wa 2 Lamine Yamal ndetse umwanya wa 2 akaza Ousmane Dembele. Ibi ngibi ni benshi babishidikanyagaho, gusa by'umwihariko bagahita bumva yuko harimo akantu. Iyo bagufashe akakugira uwa mbere bivuze yuko n'ubundi ibigaragara nuko ari wowe uri buhiga abandi. Ese ubundi Ballon d'Or uzi ihabwa nde? Ballon d'Or ni igihembo gihabwa umukinnyi witwaye neza muri sezo cyangwa mu mwaka w'imikino. Uyu mugoroba rero akaba hatangwaga Ballon d'Or ku mukinnyi witwaye neza mu mwaka w'imikino 2024 2025, aho ku mwaka wari wabanje wa 2023 2024 yari yahawe Rodrigo Hernandez Cascante w'ikipe ya Manchester City wari umaze n'igihe mu mvune utaragaragaye neza muri uyu mwaka w'imikino. Ku mugoroba watambutse rero nibwo muri Théâtre du Châtelet, ubwo twari turi i Paris, haje gutangwa Ballon d'Or. Benshi batabishimye, gusa benshi bababaye kubera yuko mbere yuko imikino itangira nibwo yari yamaze gukwirakwizwa imibare yagaragazaga yuko uwitwa Rafinha, uyu musore w'umubreziliya cyangwa muri Brazil, ariwe uraza kwegukana iki gikombe, ariwe uraza kwegukana umudari agatana Ballon d'Or. Bikagaragaza yuko akurikiyeho Lamine Yamal. Gusa nanone Dembele wahabwaga amahirwe menshi bikarangira iyi mibare imugeze uwa 3. Gusa imibare ntango tuvuze ko yari yibeshye, twaba tubeshye kubera yuko niba wakurikiye ibi bihembo nawe uzi uko byarangiye. Niba utarabikurikiye kandi nawe ugiye kubyibonera n'amaso yawe ubone uko ibihembo byatanzwe, aho harimo n'abataragize icyo babona barakekagwa gutwara Ballon d'Or. Ousmane Dembele niwe waje guhiga bagenzi be, gusa nabo ntibivuze yuko ntacyo batwaye. Reka nkubwire uko ibihembo byatanzwe kuva ku buzi kugera kubo utazi, byose usobanukirwe ibihembo bigenda bitangwa. Ese byahawe bande mu mugoroba watambutse ubwo bari baherereye muri Théâtre du Châtelet mu Bufaransa mu mujyi wa Paris. Nagutindiye hari igihembo cyitwa Johan Cruyff Trophy, ikaba ari igihembo cy'umutoza mwiza. Iki cyatwaye Luis Enrique w'ikipe ya Paris Saint-Germain mu bagabo, gitwara Sarina Wiegman mu bagore, umutoza wakoze neza cyane rwose muri 2024-2025 ku rwego mpuzamahanga. Hari kandi igihembo cya Gerd Müller Trophy, kikaba gitwara uwatsinze ibitego byinshi cyangwa umu best striker. Iki cyatwaye Victor Gyökeres mu bagabo, uyu akaba ari umusore w'ikipe ya Arsenal, gitwara uwitwa Ewa Pajor mu bagore. Kandi nanone hakaza igihembo cya Yashin Trophy gihabwa umuzamu mwiza, iki kikaba cyahawe uwitwa Gianluigi Donnarumma mu bagabo, kigahabwa Anna Hampton mu bagore. Hakaza kandi igihembo cya Copa Trophy, akaba ari igihembo gihabwa umukinnyi mutoya witwaye neza kurusha abandi mu mwaka w'imikino.
iki tutabitinzeho cyangwa dushidikanye byatwaye Lamine Yamal mu bagabo ukinira ikipe ya FC Barcelona ndetse n'ikipe ya Espagne y'igihugu, hakaza kandi uwitwa Vicky Lopez mu bagore ukinira ikipe ya FC Barcelona. Iki ngiki kandi ukamenya ko gihabwa abari munsi y'imyaka 21 gusa nanone kigahabwa abitwaye neza. Wegukanye Ballon d'Or mu bagore cyangwa Ballon d'Or feminine akaba ari Aitana Bonmati ukinira ikipe ya Barcelona ndetse agakina ikipe y'igihugu ya Espagne, akaba ari umukinnyi wo hagati mwiza kurusha abandi, akaba yaritwaye neza mu bagore. Kandi Ballon d'Or mu bagabo cya Ballon d'Or men ikaba yatwaye Ousmane Dembele ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Yakaba ari umukinnyi wabonetse rwose nk'umukinnyi mwiza kurusha abandi mu bagabo 2024-2025. Nuko ngo ibihembo byatanzwe na France Football Magazine bitangirwa i Théâtre du Châtelet mu mujyi wa Paris mu gihugu cy'Ubufaransa. Ese weho wemeranya na France Football Magazines? Wumva yuko Rafinha cyangwa Lamine Yamal batwara Ballon d'Or, cyangwa na wemera yuko uyu mugabo Ousmane Dembele yarakwiye kwegukana iyi Ballon d'Or, cyangwa se yari utekereza yuko ari inyuma akaba yagombaga kuzanwa imbere nk'aba Kylian Mbappé ba Cole Palmer? Gusa tutajijinganyije imibare ikabigaragaza neza rwose yuko Ousmane Dembele yarabikwiriye ukurikije urwego yakozeho ndetse ugakurikiza n'ibyo ikipe ye yagezeho muri rusange, kuko mu birebwaho harebwa umuntu ku giti cye, uruhare ndetse n'impinduka ze yakoze muri ekipe ye. Ibyo ikipe yagezeho byose ikaba byagenda bimuhesha amanota. Bimwe mu bitangaje nuko abasore b'ikipe ya Real Madrid batigeze bagera ahangaha ubwo bari mu myitozo, kubera yuko Florentino Perez yababwiye yuko batazasubira mu gihe Vinicius Junior ngo wibwe Ballon d'Or ye azayihabwa. Ubwo niba mubyibuka neza ni mu gihe Vinicius Junior yaranganye n'uwitwa Rodrigo w'ikipe ya Manchester City. Florentino Perez rero akavuga adaciye ku ruhande yuko Vinicius Junior yibwe, ndetse abantu b'ikipe ya Real Madrid bakazagaruka muri ano marushanwa mu gihe uwitwa Vinicius Junior yahawe Ballon d'Or yibwe, cyangwa se bigatangazwa yuko yibwe. Ese nanone wemeranya na Florentino Perez kuri uyu mwanzuro yatanze? Ese utanze ahubutse cyangwa nawe niko ubibona? Reka mubwire yuko kuri Iwacu Topic ukeneye kureba abakinnyi bitwaye neza kurusha abandi uko bari 30 bavanywe 10 ba mbere bakaza gukurwamo umwe watwaye Ballon d'Or, wajya mu biganiro twagukoreye mbere uraza kubibona. Kandi nanone niba wifuza kumenya amateka y'uwegukanye Ballon d'Or ari we Ousmane Dembele ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain cyangwa PSG, akaba akinira ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, uraza kubona documentaire cyangwa icyegeranyo kivuga ku buzima bwe kuva ari umwana kugeza ku munsi wa none. Byose ni kuri Iwacu Topic, ibuka ukande subscribe niba utarakandaho. Ndagushimiye rero weho waneze amatwi kuva dutangiye kugeza durangije. Mushimiye kuba wabanye nanjye, mushimiye umwanya wawe. Nkaba ngendi Fix ninge twabanye muri kino kiganiro, ninge twabanye nkugezaho ano makuru. Yebuka gukanda subscribe mu gihe wisanze kuri no muyoboro ari ubwa mbere. Yebuka gukanda subscribe kugira ngo twubake umuryango mugari, kandi ujye ufungura akazogera kugira ngo ujye ubonera amakuru ku gihe. Duhure mu kanya ngaruka nkubwira amakuru yibanze kuva ku buzima bwe akiri umwana kugeza kuri uyu munsi ubwo yegukanaga Ballon d'Or. Naho ndi mvuga ubwo Ousmane Dembele, umusore umaze igihe ari kubica mu ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse akaba yitwara neza mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Reka twongere duhure rero mu kanya turebera hamwe amakuru ye cyangwa icyegeranyo cye kuri Iwacu Topic, kandi nujye ukunda video yacu cyangwa ibiganiro byacu ujye ubisangiza n'inshuti.